Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo dalam tabuh acara workshop rangkang literasi sastra Waribet Purumda Dinas Kebudayaan Pemerintah Aceh. Nyo na cek ataupun ayah dutanyo seniman tutur, seniman tradisi Pak Camaun ya, ini pun ada jamun kuntiat ke masyarakat seluruh dunia, walaupun di timur walaupun di barat, ngadi dengar tiat syair bagada. Tak dengar haidi saboi kayat Paro musabat ngan dicem pala yang je roh sabat paro ngan dicem jika puruling lianu naga habis dihambu kuda puruling bengeh tak dicem raja cempala Betul. Udengah la uji pa mu pusing bakareng rinting kenan je deka Nyo. paro pi kenan di tengah ladem dijak megising guna biasa Duda waru saban paruangan dicim lahingan batin pegara sia diraja paro tengah udara jak bantu sabar sabab sedia Tuhan biku paro panjang tak doro menyungkat dijih mutula Betul. dicok di naga mati di sabab bisa tak hana tawa di lumpi menanya putih umatnya sui kaya ada jajim pala Kuangkan saya menan hai saya sama nato kataman atau nu puyutian atau nu tamum dema yang sabong sejarah lupa tak hebat lalaun muhat nang kut raya nong kumandong bingung akan kamu ngomong dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai,